Bog svima, kak ste, šta ima? Ovdje Versije X69. Pozdrav. Danas ćemo raditi kratak video, a video se radi upravo o kome? Leonardo DiCaprio. Znam da je već izlizan, ali morao sam posjetiti bar jedan klip njemu, zato jer je osvojio Oscara napokon, da, vi koji ne znate, upravo ste sada čuli, osvojio Oscara. Ok, imam Wikipediju otvoreno ovdje, shvatio sam da ono što sam si snimao u ekran ne valja, 5% ne valja, tako da, krenimo. Leonardo DiCaprio rođen je 74. Opet mi matematika, bla bla. Godine rada, znači počeo je glumiti 88. Ok. Kao dijete svoje proveo, rođen je u Los Angelesu, u Kaliforniji. Bravo! Dijete zbog rada. Nemojte dijete. Znam da ne pričam. Ok, ne morate. Ko vas šljivi. Njegova majka se preselila bla 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 bla, dok mu je otac talijanskog i njemačkog podrijetla. Opa, ti si Europljanin. Naš čovjek. Da. Naime, po internetu su se tako vrtile sprdačine o njemu, kako nikad neće dobiti Oscara, bla bla bla. Ljudi, dosta s tim. Vrijeme je za Johnny Deppa. Da, čuli ste? Boga mi njima nema Oscara. Ali stigne se, život je dugačak, nikad ne znaš kud će te odvesti. Ovo su moje pametne i mudre izreke, što se dogodi jednom u 1000 godina. Eto, isputio sam svoju šansu na vas. Jebem ti. Ok. 95. je nastupio u potpunoj pomrčini izmišljenoj priče o srastavnoj nasilnoj homoseksualnoj. What the fuck, Leo? What the fuck, nisam homofob, ali what the fuck, Leo? Srastavnoj i nasilnoj homoseksualnoj vezi između francuskih pjesnika iz 19. stoljeća. What the fuck, Leo? Ok. Krenemo dalje. Status super zvijezde i Leomanija. Ok, nisam ni znao da to postoji. Titanic, da, Titanic. Ok, cure, vi obožavate Titanic i plačete. Uvijek ona scena s vratima, s njim i Kate, ili Kate, bar mislim, možda se sad osramotio ko niko, ali Titanic je dobio 11 Oscara. Čemu? Pitam ja vas čemu? Ali ok je film, ne kažem ja niš protiv Titanica, sve je u redu. Znači, zrelije razdoblje, evo imaš zrelije razdoblje. Ok, DiCaprio se počeo 2002. udaljavati od svojeg stereotipnog izgleda i počeo surađivati s priznatim redateljima, nastupivši u 2 epska filma, Bande New Yorka i Uhvati me ako možeš. Ok, dobro, ne zanima me. Privatni život. Poznati aktivist za zaštitu okoliša, bravo. Ok, ne zajebam ga, ovo je stvarno. Fuck. A udruge zelenih su odobrili njegov izbor da leti komercijalnim letovima umjesto privatnih čartera koji koriste više goriva. Respekt. DiCaprio ima kuću u Los Angelesu i stan u New Yorku. Kupio je otok u otok. Leo, goddammit! Aha, nisam pročitao ostatak, oprostite. Gdje planira se graditi eko-prijateljsko odmaralište. Ok, dobro. Evo ga, 1993. je bila njegova prva nominacija za Oscar. Pam, pogledajte šta popušuje, film se zove Što muči Gilberta Grape'a. Ok, a on je bio glavna uloga, prva nominacija, dobio pedalu i možeš ići kući. 2004. Avijatičar film, glumio je kao lik Howard Hughes, bar mislim, nemam pojma. Nominiran za Oscar za najboljeg glavnog glumca i Zlatni globus za najboljeg glumca drama. Ok, možda globus je dobio, ali Oscara ponovno fail, nije. Gorču paku, majke mi. Da, opet, Krvavi dijamant 2006. Opet za Oscara i opet fail. Nema.
Da, i 2008. Put oslobođenja, nominiran za Zlatni globus, to je vjerojatno dobio, nemam pojma. Znači, Leo je sve u svemu bio je nominiran 5 puta, ako se ne varam, 5 puta, dame i gospodo, dobro ste mi čuli, 5 puta. I on nije odustao. Na svakoj toj dodjeli se pojavio hrabro sa porukom u džepu. Sa porukom u džepu, kao ja. Sa maramicom u džepu. Maramicu uvijek moraš naći sa sobom. Nikad ne znaš šta ti može izletiti ili uletiti. Okay. Da, snimam za zduku već. Samo malo da nađem neki video. O bože, ovo engleska Wikipedia je baš zajebana. I da, znači, nije se predao. Nastavio je dalje snimati video. Ja bi već odavno onak došao da imam onaj stol ovako. Pitku maternu, neću više snimat, neću li glumac, ne ide me, nije mi suđeno. Ali on je i nastavio i zato dolazimo do današnjeg, zadnjeg i jedinog ispravnog zaključka. Nije bitno koliko puta padneš, bitno je koliko puta ustaneš, zato jer na kraju te uvijek čeka nagrada. I to je Leo pokazao, čep smo odvalili. I to je Leo pokazao sa svojim radom i sa svojim uspjesima u čemu? U filmovima. Tako je! Bravo, Burasi! Sljedećih par klipova će biti ovakvih. Naravno, zato jer ovo je stvarno katastrofa. Ja se pričavam, vi nećete gledati gameplay do... Za 2-3 tjedna prvi gameplay stiže, to vam mogu obećati. I to je to. Leo, želim ti, ako gledaš ovaj video, prevedite si ga na Translate. Želim ti puno sreće, puno ljubavi, ne, ljubav ne trebaš, džubre jedno odradno. Para ne trebaš isto, možeš meni dati nešto. Mislim, naprijed, posvijetio sam ti video, bilo bi u redu. Ako ne, jebi ga. Želim ti puno sreće i nastavi svaja dalje. A ove što ste zajebavali, uključujući mene, mogu samo da ti se skinu sa ramena, ljudi, ramena. Šta ste vi mislili? S ramenom. Hvala svima koji ste pogledali ovaj video i nadam se da ste uživali, te uživajte u sljedećim videima koji dolaze, a to je već sutra. Da, imam slobodan dan na poslu, pa ono, sutra ubacim video novi, pam. Ok, ovo je to nepotrebno bilo, ali dobro. Ljudi, uživajte, ostavite like, komentar i pretplatite se za zabavu. See ya. Gdje se ovo prekida u pičku?